One by say, ya don't yamin should be and I want to be an amo NCA, but for penny for BB and free at Tumunya den, Enco at Tumu, Enshira, Enco, Enshiramu. To me, be a sorry, was not the one by say, ya don't yami, and sorry, tears said to me, no, and that day made about warrior spiritual shop. Aye, Yaba spiritual shop, dear. Now, just a number, but be soon near ma, and near ma, you do soon with Juma. Aye, Obahanua, oils in a equagun, oils in a equagun, change a chili hanomono, so the as here, Obahanomona, oils in a den, equagu. Bibiri no intino warrior spiritual shop dear. I was sabere ma wako. Ya wangu. I was here for Bassa Yadom Yame and come home on to Manamo NCE. A few way no, a few way no, a number 9, and I did a call a few way, a plus, plus 0 plus 2 plus 5, and to the number 9, and I did a really 2025. Now 2025 really number 9, a really no me pacho as I papa. Enti ayana wahwe ohosuye na eniyama atimi ayeden adaniyama ene de eye sunsun mu niyama ne ye bekire ye wo warrior spiritual shop de ne wo hu say ha eye akwankyire fie enti ne sunsun mu niyama ena ye baba yeden ye baba bekire enne den eniyama ebetimi aboa ho ama eniyama atimi ayeden adaniyama obia de yeden ewum an yema yewura mahama akwaba sa basa yado nyame nka ne ho na ontimi emu oman Ghana yie for it so your beyifuo na wo ye wadwen si wutu a economy ne beche
because you know a 24 hours economy and economy and adwunyina na adwuma gina so because a 24 hours enta bayifo no mudi agoro ye madwen se mu betututu abesese ni ama ye bechem na say ya do nyame nkom bibia and afu we planet no is a full of planet nine afu we ne planet no a ewuli ne edoso nti planet na ewuli ne edoso nti no na wa ma wa kwankyere ayede eho ahia ebe o te sen enti wo shaga na hanom masa ya do nyame enka bibia ho no ntutu bibia na mo ensie enti wo ho no na wa ma wani ayede ada ho na afu we sede different planet eba no mekamfo 7 powers colon amount 7 powers colon amount oba na opesen colon no yedi eniema egum mawa oba yedi niema ebegum upede natural so yede ewo honom oba no pese yedi niema egum wa ya hyehyehye enubna ya yam enubna powder nti oba ebetimi asabi ayeden egum ayeden ama ni activate colon ankasa ama tumi ayeden abamama nti afuwe na ya 7 powers colon na yedi eko nti na abrabom no wo honom a pede wodi bedware ama eniema atimi ayeden adane ama nti no ena yewo divine grace colon so eyeden ewo honom divine grace colon so eyeden ewo honom ena yewo magic colon colon we wudware obi ntimi enyewu magic we ya magic all magic bia colon ewo nunie nti we eye magic colon eye very very powerful colon yede yesunsum juma pam especially wo kwa yesunsum juma ewo ensuo mu a mepa che wo hia magic colon ai ebi akọ cleanse obi ewo nsuo mu a wo hia magic colon obi wo no mu a wo disika to na yera ade bia na wo de beto no na afiri won sa mepa che wo hia all magic colon a science so ekita power magic colon ekita tumi a science so ekita power until all magic colon so yeden ewo honom abusia yawo all type of colon ene me kira wo niam a wo be yusu e kira wo niam a wo be yeden wo be yusu ama niam timi ayeden adane ama ena yawo all oils oils ahoro eyeden ewo honom yawo oils ahoro ewo honom oil bia wo perfume bia wo pe we eye minister of wood me pacho wo yi obi a wo ye nipatitiri wo wo ye nipatitiri ewo krom hanom wo hia minister of wood wo ye oba so ne aware yin abo se jonso gba akoko na emema no omo no de free ya me pacho wo colon na sese wo use nie colon na esese wo yeden wo use nie eye very 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 powerful oils oil be yeden e wo hanom ye wo kwena mira so the ase oils so yeden e wo hanom na e ya hemfo na hemafo e na e use sa oils no oil we say ano e celebrate for and use oils we on the hotel no o shena de kama your royal minister of wood your minister of wood and obi wo no mo a your Egyptian colon so yeden e wo honom oba hanom a oil so de hwe eno na oils na etwagu e wo warrior spiritual shop warrior spiritual shop hanom no ye oils nko na ye yeden ye ton perfumes oil bia wo pe si every Saudi, Israel, Indian, Cotonou, Nigeria, Botswana, so tiasie oils nyina bi yeden ewo hanom so tiasie colons bia wo pe bia no ebi yeden ewo warrior spiritual shop so tiasie ye wo been to Sudan ye wo been to Sudan we have Facebook for munyina so watching ye wo been to Sudan so yeden ewo ha ye wo seserobia oil so a very powerful oil and ye wo black wood oil your all type of oils your incense
You will jasmine incense, you will stop evil incense, you will love me. Obi bia na woni asofo ade da na o ma nware on me person wo oyo nie. Obi bia na me ma fa wa no mo fa serious me patcho wo oyo nie. Love me cologne. A very 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 powerful oil. You will all type of colognes and all type of oils. Then ewo hanomo. So tiase all type of oils, all type of colognes and incense. Incense bia wo pe bi wo wiase a oba ha wa anya bi no me patcho na na mo amuntimi enware alata semina me patcho ye wo shower gels e wo ha ye wo salt shower gel ye wo prekese shower gel so ye den e wo ha no so tiase oils bia wo ye den wo pe ye wo tetragrammaton oil ye wo white magic oil ye wo palok ye wo alice ye wo abiba enkramufo na mukunu entimanim enhwemo no me patcho mo cologne ye abiba cologne be ma no beti nani aye den ahwew ye wo onalia so ye den e wo ha ye wo success ye wo Jerusalem cologne so ye den e wo ha ye wo warrior cologne we dey me brand warrior cologne so ye den e wo hanom so dia se all type of cologne and a pool crowd wo ye adwuma ni ntimi nkoye na pesu pool crowd ye wo 27 cologne so ye den e wo hanom 27 hours cologne enti we na sem ndc for beto bi gare me ba cho we ndc ni me ba cho economy na 24 hours economy me ba cho meto cologne nyare na Ghana for the enim ho omo be ma mo 24/7 mafo enti mesrem mo ma meto 24/7 hours cologne bi nya den nyare na enema enti ni nya den endan nya den emam so yes we are 24 hours cologne 24 hours 24/7 so cologne so ye de ewa ha more spiritual marriage hamono your spiritual marriage oil your fidels your sandalwood Arabian wood so ye de ewa ha no all type of oils there oba warrior spiritual shop na any your ayin castor oil the good day abode aya de bia meka pesunsum niema ne fa gu kra ho na ye wo bia ne kra oil asese oyusu ye will be an a cra on use Saturday and Friday so oil ye then and honum. So yes, Ubia and the oil ye was 7 Holy Ghost bath so ye day, oil honum, oil sofa fin and old bar me patcho, per oils no, never got your max oil. Me patcho max oil, no so no, and nuni you weigh mamma na me map Facebook for it so, and your day, and she be Facebook for it was so much so much said ye. And yeah, my TikTok for no cham you were all type of oils then hanum so said yeah etieno all type of oils so see then hanum or you be will pay perfume bia o pe no me pacho oba warrior spiritual shop ya wa hemfo kings and kings ahemfo oils so yeah then honum but cho your hene and say u protect ho yes e domani sade o so ntakrache enti na ya ma wo spiritual life ho nya den enhia onipa bia na na spiritual life ho hia no omre wa brabom omre ye den e wa brabom because no se bibi be si wani kan so adi kan si wo sunsum enti na ya ma wo spiritual life ho nya den enhia so the answer into all type of colognes den ha Colombia wo pebino ade bia wo pebi sunsum ade bia wo pe no me pa chew oba warrior spiritual shop ha me pa chew ebi ye den hanom so the answer ye wo back to sender salt ye wo philia onalia enobi onom a ema na ya na emema famu a onom da wo sen cobra me send you sika me pacho mu colon nie ma hu mu colon no enye me na meka eno na asem na eda ho no no eno enie so the asem ye wo mani colon ye wo shampoo tu so the asem ye wo tetragrammaton oil nie ni soap ne so enie so the asem ni soap ne ye de ha de ye mfra bibia mu no ye krogen ade bia wo pebia sunsum ade bia wo pebia no ubenya bi ewo warrior spiritual shop
ai sunsuma de bi a wo pe ye wo incense burner so ye den e wo hanom wo officer bitimi ato incense burner ne ba ko de asi wo na wo hyi incense wo so te yase enipa ba office nyom nyina na ye papa so te yase ye wo curse breaker wo abusua no enumi bi da mo so no me pa cho ye wo curse breaker oil a wo betimi aye den ayusu nti oba warrior spiritual shop a hanom no de eye sunsum niyama nko a ye den e wo ha ene hanom no eye perfumes perfumes ahorowo sa perfumes a barristers for eyusu enu bi ne wo warrior spiritual shop on said the perfumes ne etwagu no ebia ne nadwuma eye yesi sunsum akuakuo obia ne nadwuma nyame abofo mpempem no obia ni nadwuma oyɛ saa na perfumes no so no ebia ni adwuma ɛyɛ den ɛyɛ perfumes no ebia ni nadwuma ɛyɛ entabusua wo hɔ no mo a na wayɛ den wa protect wo ho na enema atimi ayɛ den adane ama wo yɛse yɛtete abetie no na ne cha no enti wɔn sɛ deɛ shop ni mu etie no sunsum niyama egumu papa so yase niyama ewom perfumes ahoro we no eya hemfo perfume we no na me kire wo no eya hemfo eni etitirifuo na eyusu saa perfume na niyama atimi ayeden adane ayeden ama so yase oba hanom a perfumes de aya ye the perfumes ene frɛ ahonhom so yase eno ntina David say Awurade ma me mpa ebo nya duham ewo wanim ai nti edi eduham obom paya dware obu a wobom paya wo nware so tiase obom paya dware na esra so tiase na odoma nkoma basa yi adom nyame entie empire bo na wo ye den obo no cha wobom paya na wa nware a ansra no perfume bia ye den agu ho na eniyama atimi aye den adane ama we so eye perfumes eye friend say incense burners wo incense burner we betimi atobi no de asi shop na wo shi incense ahonhombo ni nyina betutu so te ase aya da bia meka obra wo hoi eyoko ntu wo hono mu a na wa ye den wa ma wani aye den ada ho yesi edom ani sade oso de en entakrache nti wo so ntakrache de abusua ma wani nya den enna ho because of ntakrache a wo so no wa ma wani ana ho pe obi de sis no de aye den o de adane wo nan nti wo so ntakrache ne de na wa ma wani ada ho na enema atimi atoto yi aye den ama yesi yetete abetie no na ne che no enti na busua o ho no mo ma wani na ho na enema entimi nya den entimi entuto yi ma so tiase and the divine grace cologne no e cologne bi so a very very powerful and etititi cologne sa colognes we etititi and Egyptian colognes e etititi cologne so tiase o hu ba bi ya wo ya odompe bi ma Egyptian cologne etititi cologne hu ba bi ya odompe hu ba bi ya eno asa wo de sra Egyptian cologne etititi fu cologne ai titifu cologne ubetimi de bia yeden asra ubetimi de bia gunso madware epam sunsum pon obi bia na honhomfu hawo no ebe yeden ebe pam no ama na yeden akọ. Hello, good evening Joshua, what you saying? Hello Nana, good evening. Oh, what do man come on for penny down my hoya pa? Yeah. And you may walk question bibisa, and then you may use soon nearma, and nearma would gary a babu, so to yes, yeah. Mammy, woman carries money, be main fine children, man, and be my boo quasiano. Or your banny be maybe a boo quasiami patrol and cassa. Now no a drew near, so to yes, yeah, or baby or no more. Only be my hour by 7 on Timmy Coyen, no dear, Miss Down. Manenko yo ho ade wate na waboro wade yenimu saa ne ho na me fa enko so yase ye wo woman charisma ho honom obi bia na ne charisma afinim ho no me pa chew ene ye be activity ayeden ama Joshua mi tie wo question bibisa abushafo ye fawa mesra ye fawa wo question bi akwankyere bi wo hia bibi wa wakwan ma mpacho no aka. Hello. Yeah, Papa. Yes.
It is see with all this oil new Me pacho poku anu ti ho wan. Aha, what say Joshua kasa ne ne ente. Aha. Regular cologne perfume. Unshebi when one kwana obeshe sa officer mo we free ati asefo asase. Me Joshua say una o karmenti as me pacho san ka bie wona minti why. Hello Joshua kasa de why minti o. Me pacho poku ami UF so why o ma no ye dede. Aha. Met me imagine say it is see and me share cologne bi abium we mu kwa na me share sa ko sit down be free ati asefo. Yeah, ubetimi aye and be as a chameleon. O ba no adane a kire wo. Enti cologne so de untimi nka so me yusu ba ko akosi awieye. Ubetimi asesam. So the as because the planet is really. Enti no this year no ubetimi na cologne so timi mix timi kika ni nyina bom. O say wa ha. And your padlock, one said your colons on the Etienne. You were all type of colons, so ye de ha. Which mean you can a boom. I'm a 2 minute day, a year Juma. So yes, because colon, a beer in the Juma a year. A be my favor, a be sudiacon, a be pamo home bonning. A boy to me bonny be do a channel at my unifi honum. So yes, said ya a comfort, a use so schnapono. Ye a defu and a sosono, soon sudden a defu and a sosono. Yes, so ya schnapo, you use to the friend ya mini. Aye, Sane ye con. And I your all type of perfumes. What was the perfumes, you know? You won't get to our ho, and you walk a cassia so ye day, a honum. And you know, colons in the dear, a biane said ye a ye. So yes, a biane said ye a ye. So yes, a biane in a juma a ye. And you know, patch what yes ye. And I'll bet me to so up a precase. When ya precasa, now what you try and you go colon. When ya precasa, you try to colon, no share. What sense the we should be testing nowadays, a ye negative energy. I had to be a make a negative energy to me fan or baby. Obi to me chiang. Now one man negative energy. Uti ko ultimi nyage no ko num ni nufu. Na negative energy afini nufu nim abewura wanum. Yes, I no kwe so ti ase. Obi wono mu aga wunya ani e na mo abrabo nyina asen. Enye oba bia na ye fa no. Enye bema bia na ye fa no. So ti ase. It is negative energy e be du wachi sa na. It is o cleanse wo ho. E ma sa negative energy ne ye dan efiri wo ho. Entu betimi de prekese odi aba eme any ana ye dan etie. Hello Nana, good evening. Good evening, Daddy. Okay, me pacho me tio anwumre. Yehu adumo anwumre wo question bibisa. Okay, ni gina so tie yen. Yeah. Okay. Hello Nana ba ko no me pacho wo question bibisa ye tio. Okay, I just so pacho me call Supreme Court for politics. I will you. Person bibisa say so person won no guardian